Nderek nepangaken nami kula Devi Dwi Ningtyas saking kelas 11 IPA 4 nomor presensi 8. Kula badhe nembang gugur gunung. Sugeng midhangetaken. Ropi 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 lumo nempi lu ropi nem rolu 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 ropi nemo nem romo lu mo nam 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 rolu mo nam mo pi nemo rolu lu 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 mo nam pi mo nam mo lu ro ropi 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 lu mo nam 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 lu nam pi nam lu ro pi nam mo lu 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 nam 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 mo 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 lu 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 nam pi mo ro 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 gong. Ayo konco ngayahi karyaning praja kene 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 gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilo lan legawa kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge holopis kuntul baris holopis kuntul baris holopis kuntul baris holopis kuntul baris. Matur nuwun.